Skele, skele, uza ngokukele, skele, skele, uza ngokukele, skele. Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kafela Motsiba aka Mr. Cool himself. Intwana semakhonchi la Glomotsotsi la jika khona ipoti. I was born in Soweto but my soul lives in Italy. That's why they call me Intariana bafethu. Please make sure you click on your membership button to become a member bafethu and download the YouTube app and subscribe bafethu. Stop watching us on www.youtube. No, download the app, subscribe and engage with us, comment and do whatsoever. So this platform bafethu sebenza Castle Vogel. This is where you're gonna find authentic stories. Stories zaseKasi. Uyabona ngofuna stories zaseKasi, real core stories zaseKasi uzithola la. And into emnandi ukuthi uzithola first hand. Starvation, job opportunities, gangsterism, abantwana bethu abangagcoki, abantwana bethu abaphakamela abantu abadala, like real Kasi stories. You'll find them here no other way. Mangithi Soweto ngithi sighetto, mangithi Israel sithi sighetto, mangithi KZN sighetto, yonke indawo ighetto. So bafethu, thanks for coming up on time. Ezinye thanks for pulling up on time. Yo, by the way, I love the video that you did on TikTok. Yeah, that was circulating, that was doing numbers. Explaining about Amapanzola. Yeah, You understand? Yeah. Can you Yeah. narrate that clip to the people who are watching? yeah. Maybe abanye bayibonanga, maybe abanye bayibonile. Yeah, kuyinimele vele bayazi baba wami. Yeah. Futhi lapha ngiyakhale kakhulu bafethu yabona. Kuthini la isipansuleni thina abantu isipansula isiko lethu ukuthi wena baba wamtariyani lento iyafana ukuthi ubizwe. Manje kuba kubi mawubona abanye abantu belimosha legama yabona. Yeah. Ngihambe ngathi ngiyavuka ekseni njami ngezwe bathi abafethu abakanje abamapansula bayenza urongo kanje. Tholakala ukuthi ba rape nokurepe into ezinjalo yabona. Yaba buhlungu inhliziyo yami yabona. Basho ukuthi anginawo amandla abali lami yabona. Amandla enginawo ukuthi ngithathe ifoni yami ngihlohle kuminda le nto ngizama ukuthi abantu ba-understand ukuthi hayi man thina lawo mapansula lawa bathi ayenze leyo nto asiyo lawo mapansula ukuthi we are not criminals mfana semzini yabona. Mina since 2006 ngayicala lento lena njalo yabona. Lokho ngishaya inyawo ngilwela ukuthi iphupho lami ngithola leya flight ezotshintsha impilo yami yabona. So kubuhlungu nje ukuthi ngomzuzu wokugcina selivela ipansula ukuthi selivela liveza igama lelo kabi. Siyabantu ababulalayo, abadlungulayo, ababamba inkunzi. Uthi mina I think manje na 20 years legama ngilwela ukuthi kube igama elibrand yangithola. So ayile video lengishaye ukuthi abantu ba understand namanje ngisasho njalo. We are not criminals. Samapansula. Ukuthi la ekhaya mangabe uzithola wena ubamba inkunzi ngeshow amapansula azoxoshwa sipansula. Wena sesingakuphi igama elisha uyivandala. Yavandala. So thina samapansula isipansula ukuthi ugqoke ube muhle ube clean ujayive yabona. Okay ngesinye isikhathi sila enhloko but ngisho igama eliwane engaligaya ipansula mina. Ipansula umuntu ohlezi elivikele lokishi ngongani ilokishi lisithulisile. So wena mo destroy icars ayisani mina ngiyaphika awusipansula. Umanza ngqondo. So into engazama ukuthi abantu bayithole bay understand. Ipansula umuntu mfethu uhlezi evikele ikasi and ufuna ukuthi umhlaba ikasi ulibone kuyinto eqele njengokuthi nami ngifuna ukuvela emazweni ngokujayiva. Ngipansula engiyilo ukuthi ngiyobonisa ukuthi hayi man ikasi sinembewu ukuthi imbewu so abomajayiva and ikasi thina sijayiva so isipansula mina ngikhaya ukuthi emazweni basibone. Sure njalo. Thank you njalo. Ilapho talent. But shout out to the video. It circulated and even came to Soweto. I also saw the video Marita so ishaya kadaya. So manje sithathe sifakele emandleni esipansuleni. Wena mkhulu what you take about lento le yasho mkhulu regarding amapansula mfethu. Nami awuthi mina uqala ngizipresenta kuqala ukuthi mina ngubani understand. Igama lami ngivuje ngithola ngivele eMaputo kala bafithi yabo. Usuyeka la ngize ngaye ngizoshaya isipansula ngiveze ukuthi mina ngubani yangithola. So ngiya understand le awuthi ayisho me awuthi ne. Yabona isipansula kahle la thina si present like
like ubugebengu like kumele simosha abantu or kwenzakalani thina kahle isipansula sethu ne ukujiva and then ukuthi sijabulisa abantu nokuthi sigaye abantu ihope ukuthi ekuse if umuntu ogrand unetalent you must do izinto yakho nakugaya abantu ihope ukuthi ikhona lento le yayenzeka ngithola so sinethe ukuthi manje umuntu kumele ukuthi azakwazi umuntu okanye kumele azalwe ngibona ngala maphathi la yenzekayo like mase kuyenzwa amaphathi ngivu makhathi ngomavava amachita okay siza grand sibe grand but after that bayalwa abantu balwela balwela kosikara asize ngokuthi sokhanda life sokhanda abantu ukuthi abantu bangabheni bangabulalani like sibe grand sonke ngendlela egrand ifune talent mntwana vezi talent yakho babonisa abantu noma kuthiwa maybe awutholi next mara kodwa yazi veza lento yiyo wena self ukuthi umuntu onjani ngithola so mara omunye umuntu vela lento ukuthi okay sharp nje ukugqoka idikizi ipansula sekumele manje ukukhomba bawasha kunabawasha next ispansula mawe ipansula yajiva inyawo lakho kumele ukubhadala vele kumele ulethe isimpi etafuleni endlini yangithola abantwana kumele abantwana badle ngayo lento leyo yakube netalent into engayisho mina machideni nabo kumele bazibheke into abazenzayo bangaloku babhizi amapansula njengalentwana eqeda ukukhula no mazingena ukupantsulini mawuthi ayibulisa intwana izokhoma ngokuseni sure hot man why sure hot man why lokwenza lezi yini lento leyo abo mayipantsula ayikho lento esuka ina siyenze mina sefangezi lento leyo mina mangishuta njalo ngifika sure correct sharp shoot correct hayi uma mangishuta kumele singishute nje wash for what washela abantu angisiwash mina njalo mina mangifike njengomuntu that's why ngithi mina ne mangizitshela ngismart pantsula ngithu ngithola ngiyagetha ngicathi straight so it is smart pantsula ngithola so it is ngizela ngizomosha abantu ngizokujabulisa abantu ngisuke eMaputo nje yaya njengoba basho bathi mina ngize crocodile yangize ngaye crocodile uphela phansi kwamanje nasemhlabeni ngithola ngizojabulisa abantu eSouth Africa and bajabulile namanje bajabulile baba awuchiyami so mkhosi wamangidevela ini mfethu ngijabule umkhosi ngapha mkhosi ngicela uzintroduce ukuthi wena igama lakho bani yaba usuka va and tell us a bit more about ikasi lakho yabona your struggles positivity negative because you can't focus on the positive things we must have a positive thing then you come up with a solution what are the problems that you are facing ikasi lakho and what do you think the government can intervene ukunceda abantu basekasi lakho yini izinto esiface ikasi lakho as an individually and as umphakathi ungabala ama-giants wona umuntu uzonvise ningabala ama-giants because ama-giants nawo aney'nkinga zakhe naye kumele angitshele zakhe iy'nkinga let's talk about your problems endlini elokishini maphuma ngegate uphila impilo enjani kwenzakalani ngawe uke wafahlaka kwenzakala like give us your story so we can heal people. This is the only place where you're gonna get real authentic stories ezasekhazi ayikho enye first hand. Mina kufithu king khohlweni ukuthi manje ngizazise ukuthi bese ngijahe kakhulu ngene ukuthi I'm not a criminal yabona shoot manje mina ngupilisi bafithu igama lami lamampela uphila but ke ngupilisi table nguthi mu criminal bas khona K1 spirit bafithu yabona ke bafithu igama lokuthi pilisi akusuthi ngaliphiwa ngoba ke ngeke ngahlangana nokuthi ngibheme yabona igama lika pilisi lisuka vele uyazi umZulu awu maphili kababa akina ukuthi amaphilisi kababa yabona okay into engifisela nazo mina life inezibhaya nje yabona but ke into engakhile ukuthi ngigcine ngidlula kuzo zonke lezi zinto yabona ukuthi ngagcina ngizitshela ukuze ngivele lo triple B yola empamini yabona okuyipruyam le triple B la biza pipet yabona ngambhala bengisedanyana nanje yabona yabona bengisedanyana inyushi vele 2 years itrial ngishaye yelo yabona ukuthi isimawolo sakhona ngengikhona ukusisho manje yabona maybe ngelinye party bekuyindaba bekuyischedule 6 bafethu yabo schedule 6 shuthi case elikhulu vele South Africa yabona ama case last number so njengo shebe shit asho yabona bangischedule 6 ngahlala 2 years kule 2 years etanyano yazi njengoba bekesho emjini hlangana nalezo insizwa lezo lawo madoda yabona amadoda lokho ekushela ukuthi awona fethu mani yothi yodibana lana kuhamba kuliwe ithi kucela ukuthi manje ngomuphi umhlaba uyayibamba kwasho ukuthi mafika lapha man ngaba indoda ebekezelayo nedanyana yabona ukuthi hayi man ngeke ngithathe inombolo ngongani usengaphuma ngisengangagcotsha phela itrial leviye ngiyazaza ngenzanga lento yabona okay kwafika isikhathi la ukuthi khona manje kuze kuphume igama leqhu yami yabona ukuthi manje kunzima ejele vele iyangicela ukuthi manje ngikhethe
ukuthi ngi-20 bani uyangithola ukuze ngibe safe ngase ngisitshela ukuthi amani ngiyokubhala umsuku ekuseni ngiyafaka lo 26 vele nakuthi ngibo line ngasikhuza wena mfethu yabona ebusuku ngilele ukuthi hayi manje kahle mina ngibhiza by bed uyabona Excellent. ngiphanthula ngokuzalwa angisiyi 20 bani angisiyi nini ngibhiza into engiyi ila kusuka khona legama leli khuyami ukuthi beku 2018 Sharp. uyabona ngise-Bosberg ngathi hayi mani ngibhiza by bed yangithola singibekezele mani ngaze ngithathe imithetho engingayazi izongqaka kanti vele ngizophuma yabona mangiphuma mfethu ukungibona la nginembobunyana ezincane la empumulweni yabona bese ngibhema iCrystal edanyana ngokuthi ngempumulo uyabona Crystal ngipitchiza stress yazi usakhi la bakushangela imali 6 months uyukhathela ulenga yangithola fida ifamily yami abe kuabantu abahlale bekhona for mina vele mangiyekhotha bogwayi but ekugcine nje uma ufika edanyana uyabona nawe uthana logwayi lona sisuka into ngifuna bangaphandle ngithola abafitha omunye vele uyakhipha into zakhe hey yakhipha khona yabona ayinantanga ngibuye nalena ngaphandle into zangaphandle awuthi ngiyi yabona ngaloko ngibhema kanjalo nanjalo yabona futhi ngiphume mina umuntu obhema but bengibhenyiswa uyangithola intwana zami ke la ngisedanyana khona lezi ngijiva nazo abantu vele ngiyabona ku gate kumnandi bashaya music video yabona mangiphuma mara sana labantu engibabona eTV azange bathole ngapha Masika abachita bayabhema yabona phela mina ngcono bengibhema ngisedanyana etshela ubhema ugeza uyabona nokudla vele yabona mangiphuma intwana zami unentwana mbayaza abachita bathi X-Men ngiyahala nayo ngelinye ilanga izozirengela yabo Tholakala X. X-Men uxolani ivayindala umaqala fandi ngaphala la yini qala ngithola uyabhema nomunye umaqala uthi kwazona la ke uthi rest in peace baba wami yabona Bani? uThembele uthi uyabona rest in peace. thola intwana zami ndoda hayi ngiyabona manje bengisa yabona maphuma edanyana ufuna ubona abachita anangu X ngiyabona manje yabona uyazingwayangwa uyabona manje impilo ayikho machita khamba nathi sibone uteshi naye inyawo zidumbile zingaka yabona yeboloka khambani eshimana bangibiza umkhulu ke mina abachita yabona la isipansini umkhulu hayi mkhulu ayimkhulu amani khona into esibhemayo mkhulu kanje Crystal ayinedanyana ngiyazi sibhema ngibona ngamahlazi yini manje le mkhulu into ekanje yabona but ngoba ngupilisi yabona ipilisi labantu ipilisi lomthanzi abachita ngabaqoqa but isikhathi nje mara mangambona nontwana uDrem uyabona ukuthi ke ngaba upilisi ngabuya ngathi angeke ngivume ngabachita yabona ngazama ngabaqoqa abachita saphila si3 othembele ngebhadi ke futhi into yakhe besengalo yabo untwana bese kumuntu othatha izinto ebhathule endlini yabona untwana lokho esitshela naye ipolice yakhe uthi abachita ngadala inombolo eso ngadala umuntu kanje na kanje yabona so umuntu uyangihlupha kanje na kanje so basically abula lo muntu so manje lo muntu uyayihlupha yabona thina sinontwana ethi asisekho kulezinto asabhimi so sila abantu endoda hayi wena ndoda bangabusela sizokale reason siva sicede ujabi ube trend sophande robotin thina sisiphandele robotin njani yabona sibuye mase uphana nayo ntwana sibuye hayi umuntu uyabona siyahlala sithunyana maybe sihlale nyana ethaveni ngoba ama Friday 2 years santwana thenga 2 ngithenge 2 hlukana untwana uzothenga 2 nyamalala ayobheka uyabo into yakhe yaqala kanje sinisa mthola vele sengile ntwana yabona manje sasala vele sithi unontwana ukuthi into engayisho ikasi lami into esibhekene nazo njazami izinto zokubhema yabona and ama-rehab abhaye ikasi yabona but awancidi ngongani uline sothengiswa la mina u-X umngane wami nginaye i-rehab yakhe ngamtshela mina mangimthethe njami i-rehab uyabona mase ubrand wena ukuthi uyangitshela ukuthi njami ngiyayeka le nto uzosho and uzoyiyeka uyabona untwana wayeka sayoshana mathathu ukuthi vele njami hayi sifungo ke lethi ukuthi ngiyayiyeka kumanje untwana ubrand njengami nami nje asibhini nasendlini inkinga bengihlangabezana nayo umzukwami isiponsor bengasunderstand abomadala yabona abangani bakho inini bayenzani bheka abangani bakho bayafunda yabona until time lami lingibone vele nami kuma music video abophizula abobani yabona liyakhuthala yabona ukuthi hayi liya understand no isupport ngiyayithola noma ngayenda yona ngishotha ngemali yokuhlala ngiyazi endlini singayithola safana nakuqala yabona so abachita bamezoyenza isipansula sifele sikubile sama Crystal thina emadlaveni sesilwele ukuthi lento le kube into abaflowa nayo aba-acceptayo yabona but manje yabona amanye amapansula mawezovela kanje ayimosha liyanto sesilungisile ayimosha cha vele ngashilo
manje vele yeah vele sponsor ngeke iyohlala imoshekile so ungena emlomeni ama-music video nevela ama-music video nayingakhi ma-music video nje amabhaya ngabale engwakhumbulayo i-Cascade ngoba bengisatholakele yokuqala no-MJ kwenye umlindosi feature umuntu wangaphandle ile ya Love Beer enye ile bengidakiwe vele lengithende ngayo kakhulu kaXola noBig Zulu enye kaba noZola ngoba ebuya noegaming le-Skin Chin ngangitshintsha ibhrukwe Skin Chin enye esinayo ne-reality show imishi bengithunywe uSomizi ngiyogayela ile ntuba amaflower bekuyi-birthday surprise uthi le ntuba umuntu othanda isipansula so make vele evuka emnyango sinathola mina ngilo muntu envelope ngitshela ukuthi hayi Somizi ongithumile kanjalo and ne-series kashow majusi but angakayiboni because yangaphandle but nayo sikhona ezama-extras la ipari esashayile lezo shout out to that so sorry but this I need to know ngiyazi angeke deep ngayo so schedule 6 bebakubanga in position of firearm schedule shoot manje ama-position nje imino yami yatholakala endaweni eziningi ukuthi zero yabona but ngangafahlelwanga sona thona angifahlelwe kunye kwaba ukuthi mangabe iyaphela le kwathiwa hayi manje umfana kabuye naye imino yakhe la ischedule sishuthi manje ungatholakala in position of firearms ama-house robbery shuthi ihamba nabo kidnapping schedule 6 ingaba into ihamba ne-rape ingaba into mara uthi uma uyenza ekugcineni iphazamise omunye umuntu ngomqondo kahle ukuhlala ukuhlala ama-house robbery ama-hijacking ngani ne-pavement robbery ngaba i-schedule 6 uma ngikhiphela igama yabona so singadive kakhulu athi ijambele umkhozi kayi yabo because the reason why I'm asking these questions it's because sisekasi such questions need to be asked ukuthi ama-brand mawazocala uku-endorsa azi ukuthi a-endorse umuntu onjani so this is the digital profile you say everything you understand ukuthi abantu bazokwazi ukuyibamba so uma ngijampela kwemkhozi ngitshela wena iside lekasi lakho kambani ekasi lakho what's happening uprising javena wobani uvuka wenzani yangithola sitshele ngekasi lakho dog like real kasi stories authentic stories engakutshela ngayo for ukuvuka kwami ekasi lami mina ngiphande ngento yazi mina ngikunda abantu ngiyajayiva ngapha and then mangivuka ekuseni into yokuqala ukuthi okay mangivuka ngiyenzani and then phambili ngiyohlangana nani futhi angithola so enye into engakutshela futhi like ziningi izinto engihlangana nazo ama-challenges angithola mangivukile ukuthi okay sharp njengoba ngithola nento so kumele ukuthi ngihile kanje ngibe kanje ngibe grand bathi mina like ngami mina myself mina abantu abaningi bazitshela ukuthi ngidisability angithola and mina ngisi-disability ungakwazi ukubabonisa ngaleyo ungakwazi ukusomisa ityalo wakho elibani ngiyakwazi ngagaya but ngeke ngilikhumule ungalikhumula like just ngibonwa yimi ngiyangithola yabona makuso akusi-disability ngizalwe kanje ngifana nami ngifana nemfene ngifana ney'lwane zihlukene angisho khona ezihamba kanje kwezinye iy'nyawo eziyi-4 so nami ngesilwane hayi ukuthi ngi-disability so that's why mina I'm proud of myself yangithola ngiyazithanda and mina ngeke ngizwe ngumuntu ukuthi mangenze njani yangithola and ngijayivela ukuthi ngijayivele into yami engiyithandayo anginandaba ukuthi wena uthini yangithola so ziningi izinto ezingichallenjayo everyday mangivukile kunokuthi mangihlangana nomuntu njani adibona yakuthi kuhamba kanjani yabo mara ngokubheka kuqala ukuthi njengoba uringa kanje wena self njani ubani angithola semangibona ukuthi hayi udomdubula amazenzi phansi kwembhede angiyakuhlula ngiyangithola so mangibona ngathi kahle kahle wena uyadenka just khona into ekubhayisa ngiyakutshela ukuthi yami uzophazamiseka sani ngidlule suke emabondeni uzancela suke emabhozini yangithola ngoba ngakenzela something ukuthi wena ngeke ukwazi ukuyenza mara wena angkwara nomara mina ngayenza into ukuthi ngeke ukwazi ukuyenza mara wena uphelele naye ukuthi akuphelelanga just lento ukuthi ngendlela yami ngizalwe ngayo iphiliwe ngendlela yangithola so
ungalokhu mangibheka nje ngibheke njengesilwana ngibheke njengawo nje obuhamba kanje ngoba ukhahlela idisk nami uzoyikhahlela uyikhahlela ngakho uma uyi-goalkeeper nami uzo-goalkeeper yangithola uma ujiva nami ngizojiva ngithola ama-push up ngizobashaya yangithola uma ushaya ibhoni ngizoshaya ibhoni nami yangithola so siyafana mina nawe so ziningi izinto engihlangana nazo empilweni so what keeps you going, what keeps you strong, what keeps you motivated? Because other people bafisa lama-situation whereby like isikole kunabanye abantwana esikole emakuba bafuna ukuthi baphumele ngaphandle bayabafihla so uyabazi badala makumela bona. So what keeps you going, dog? You are in a platform, the biggest platform in Soweto, number one platform in Soweto, the biggest. You are here and awutatazeli what keeps you going, what keeps you strong? ayinto ngabatshela yona uthi mina abantu abafana nami nje ngoba phela kubakhona baningi babhaya njengoba usho ukuthi khona abafihlayo yangithola so akumelanga baze babafihle labantu banetalent njalo umuntu ozalwe kanjalo unetalent just lento ukuvela njengoba usho ukuthi bayabavalela akumelanga vele babavalela ngithola njengami kanje kithi abazange bangivalela mina ngithi ngiqala ukuhamba kunangathi ngina 4 years ngihamba ngamadolo mangibonisa amadolo amamnyama mara kodwa kusukela ngayini ngibuza yangithola mara ngokubona ukuthi abangani bahamba ngenyawo baphusha igugu baphusha lama rim lawo ebicycle yangithola mangiyabona ukuthi ayabona ngathi ngiyasola anami ke ngalibhadlela irim ngalibamba ngazama ukuthi ngizama ukulula ngayi and uqala kwami ukuhamba ngihambiswe ngento edomo ngicaba le group lezi zama 20 liter ezifaka amanzi vele ngiqale ngale nto ngibeke phansi ngiqitha amanzi aphakama ngayibamba kanje ngezwa la ukuthi ululeke yini ngaliphusha riding ngezwe ukuthi amusi ngiyakwazi ukuhamba lapho ke anginabhathi nebhathi ukuthi ngizogqokana ibhathi angiqaba hayiwe ngihamba phezulu ecava eMpumalanga kunjani amatshe nje kuphela yabona amatshe asentabeni ya mara ngikhona ukuvaya mina phezulu amatshe ngidonsa leyo hutisi ngivaya start ngina 4 years lapho inhliziyo ithini ngibona amajida ayadlala kamnandi angithola ngiqala ukuhamba ngalento ke isigubhu se5 liter ke that's when you started okay so lapho angazi ukuthi benginangaki ngisho maybe nginakuma bengina 4 years nemara ukuqala ukujiva bengina 6 years lapho ngibona utatami kuyashaya isipansula neRockman lami even noma imada beyilipansula ngicela ngincikile riding so awutshela mina ne kubenzima ukuthi like ngizibeke ebantwini because izinto bezenzeka like empilweni yami mina ngikhula ejardini ukuthi abantu bagrade ngikhule ejardini ukuthi bahlupheka obuya ejardini abantu abahlupheka so manje bengazitsheli umqondo ukuthi okay sharp njengoba ngikanje kumele vele ngihlezi ngikanje hayi ngizitshela ukuthi yabona lento le kumele ngiyenze ngifana nabanye abantu and ngiyenzile isivaro no regret ngifana nabanye abantu noma ngana amamiliyoni vele ngoba amamiliyoni akhona ukuthi ngitho na ku Facebook mara mina self ngimiliyoni impilo balekile so that's angisho ukuthi akumelanga bavalele into ngayisho kulabantu ne ukuthi kumele bababone ukuthi okay lo muntu lo ublind ngani okay mama mbona ukuthi ngathi ublind kakhulu ngokufunda akamgayile leso spirit ayenze leyo nto makuthiwa maybe like ublind ngokuqula mawamenzele everything ayifuna bangamvalile noma kuthiwa yabona njengami ke ikithi ne bengijiva ngiqala ukujiva ngidabula amadikisi because then ngikhule ngedikisi satabula namanje ngisadabula namanje so bebanokuthi bathi endoda uyojiva mara ubuyina next manje batshela mama mancane phela lento ngiyithole so phela ngeke ngikwazi ukuyeka lento nina manijive mina bengishayika ke and nawe uyazi ukuthi bengihlumeza esiswini mawukhala music mina bengishaya mina esiswini sakho so yakhohlwa ngathanga ngiyakuzwa mntanami ithi so ngicela please ungiphe leso space talent yami le isikela ngiqedanga mara ngayi angikre yabo ngoba bengicava ukugunda abantu bengicava ukujive ngiyabona talent yami ingayi so ithi uphushe riding so bengidabula amateki balokwahlezi bangirasela because ngithengelwa yini benekaraju bengayisanga imali bengiyela ukuthi ngifunde impilo ngifundile no crime ngiyakwazi ukuthengela itiki so that's why ngisho ukuthi akumele babavalele yabo and bona abantu abafana nami nalaba banganazandla sometimes umuntu ulimele ngendlela akumele ngazitshela ukuthi yena la asisiphukuphuku no yangithola asisiphukuphuku and umunye umuntu angamnandi
Wena njengamina ngimnaki. Wenza Njengocherry mina ucherry mangimshela avela athi you wena avela ngiyavuya. Ngiyafaya. Ngisha kanjani. Bakhona abanginanywana. Futhi isikhathi esiningi ngizokutshela mina ngelakho kushela boke. Mina ngikwazi ukushela awuthami. Mangathi I love you. Ngiyakuthanda iphela la. Bangeke ngiforce mawangingayiphiseke. Ngiyathola. So bakhona abangishelayo. Ngiyathola. So mina njalo mina ngiyazithanda mina myself ngiyathola. Angeke ngithi ngithanda umunye umuntu mina engathanda kuqala. So uthami mina abantu abanjengami like ngiyabatshela bafethu bafike nizithande. Ngiyangibona ngize ngayenza lento ukuthi ngiphakamise nini. Phakamise in the world yonke ukuthi umuntu makanje ngami angazithatheli phansi. Eko disable. He's just another place. Hayi bafethu phakama njengami. Ngivulile indlela. Mina ngivulile indlela and ngisazoyivula. Benekade inside. Awuthi. Danko. Mina ngithande kakhulu la ku MJ yabona nje ukuthi asinandaba ngesinye isikhathi nebali lamlilo ungaboni ngathi size la siphila sonke yabona. Asinanda ukuthi abantu bazothini mina njami ngiyavela ngoba kuchethi ngiyavela eTV ngiyavela iphathi. Ispan sami uyazi mntwana ngijuluke robotini Albertine nerobot la siphanda khona phansi khona. Bathi kuyibe kuhlungu njalo ukuthi sibuye sivule nefuku yabona. Kube kuhlungu ngoba manje imoto zama leaders wethu yabona. Ziyadlula la yabona. Ingisho bayasibona njalo. John boy hayi shisilanga yabona. Kube nzima ukuthi apake esayidini bathatha icontact lethu azama ukusinceda abayenzi yabona. Bese ispansula yabona kusenza ngibekela ngathi spansula amasama ukuvela kahle abanandaba. But one mistake uMJ maybe iclient ayoligundi imali ngabikho aboshwe seyavela phansi ukuthi criminal but yabona no njami how many years chabe marobotini ukudala 2012 but nje ama leaders wethu ayikho ne1 ke like basithathe ukuthi abafana sabona phela yenye indlela mina ngilisa ubugebengu mina maybe kasilami intwana engazilanda sikhuluma ukuthi ngisikhulumele ubezilala sidlile zibhaya uyabona but ugovernment angeke ayibone lento ukuthi abantwana yalwela yabona lentwana lezi ezi5 akazijive isala robotini manje sezidate ejive robotini cabanga ngabe ngoba imali sezithola la if bezingayitholi ngale ndlela mina ngibafakele ngathi abafethu asikhumbe town shisa inyawo le 190 290 obuya nayo yabona igrand if bengayifakanga mina leyo nombolo leyo ntshayile bafethu maybe ngabajapa ama fans maybe baqhekisa izinto ezingaki yabo but ugovernment ngeke angisize or ama leaders wethu ngeke angisize until mele ngize mele ngize ukuze ngivele mina ipansula ngithi mele ngize ngirobe ukuze ngitrend sibabona into yabona abayenzini abapansula yangithola no semarobot ngisayisho no semarobot and ayikuthi ama politician abantshole emarobot badlula everything ngaphandle kwama politician nalabo abasitrendisayo masimosha laba poster ngithi yonke into mawungangena ama video wethu sijayiva khona kuma robots a few laba basilinde ukuthi sigange one mistake vele bazothi laba sifuna khona phela laba bathi sigebiwe laba namaphapha uyabona so ngamanje ngiyabatshela ukuthi njalo isigale ichannel bafethu siphande emarobotini into yethu siyayenza sikhipha amakhadi ukuthi nisibize emishadweni okay abanye abakwenza abanye bayakwenza siyabonga uyabona but ungabi lo muntu olindele ukujatsha okubi akusupporte nokuhle sikwenzayo ukufika robotini upaka imoto yakhe esayidini bafethu amanali kikliyana yabona ashane round imali ngifeni yashana phela umshado nyani thola isincane nathi sijabule hayi always masenze ukubi nisitrendisa ngakho trendisana nokuhle bafethu yabona ispansula ke nizosibona ukuthi sikuphi because kubhaye kuhle sikwenzayo nokubi ekugcineni sabantu noma ungaqoka ichini noma ungayenzani yabona bafika ukuthi ayisiphuthu yini abothothi abashamachini ama-diesel inini yabona namabhutsha agqoka kanjalo amabhutsha agqoka kanjalo but ngeke uvuke umuntu athiwo amabhutsha ayikebiwe but thina siyazi abaholi bamthathula kanjalo but akuvukwa kuthiwa so ungathi umuntu impahla zisho next landela into esizenzayo no sijayive emarobotini no siyazikhulumela akuthathele isikhathi lesi ufake isandla usupporte ngendlela eright or uyitrendise le video uthi bona abanye abantu yabona ungalindi ukuze kube ivideo embi ngikhipha igoni ngisha omjini ukuthi uzutrendise engakusho ukuthi thina siphanda ngendlela eright and asinanda ukuthi uthi uzongithola erobotini uzongithola estandini sikachomi uzongithola esalini kaMaqala ila siphanda khona Jovicho never fail njengoba umkhosi ayibekile bafethu now bengifuna si unwind let's talk about okay but then
to abantu abandlula emarobotini bafethu ngidlula abantu abanemali ngidlula abantu abagrade before ngibuza the next question eyiphi race esupporta kakhulu the white race the black race manje ndisipansula esenemacredini ya mina ngikhuluma ivara ake ngibajike la eKaslami yabona abantu abasupporta kakhulu yabona abomamzu lapha emateksini abohonimani abodrive ama-fluid sesize siyanicaba nama-number plate yabo ngamla thina esathini esalva thina sine-flop abasapoti kakhulu yabona ngazi abanye bakhona banaliyanti yabona yokusisusa endleleni viye nama-metro akhona makuvele ungamla vele siba nenkinga uzosisusa but ababodaki hayi but into engizokutshela yona kakhulu abantu abodaki thina esathini lesalva thina siyabonga kakhulu emateksini sibonga nini Tango. Sibonge. So bafethu, don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Uthi Soweto Sigeto, you are currently watching Ikhasil Vukile bafethu, your #1 podcast in Soweto, where you get authentic and real stories. There's no other way, baba. If ufuna istories zasekhasi, kuzomela ubukele la Ikhasil Vukile. Noma ungabukela kuphi banamanga, those are second hand stories. Yeah. Me, I'm giving you first hand stories. So bafethu, to unwind, to have fun, ukuthi nabantu abasemuva kwethu to engage. Asikhulumeni ngekasi bafethu. Let's talk about the whole. Angazi bani ungaza ngetopic yokuqala. Let's talk about the whole. What's in your mind about the whole? The first topic you can bring in. I think I should tell me. What's that? Away voice ni. Yeah. Into engayisho mina like ukuthi uqala ngibonga ama-supporters Yeah. ukuthi itho Yeah. bona bangisupport ngendlela Ukuthi egrand. thola. Yeah. So thorile. Afunga. Kumele usho lama country wathorile ukuthi nje bekwenzakalani. Yeah. Ama-country like angaphumi ngaphandle ne. Okay. But i-South Africa singihambile endaweni. Sharp. Yeah. On my way ngiphathe eGrand and then nangaye Soweto vele ngihambe eGrand Pitori nakhona ngiba eGrand like yavele izinto izinto beziGrand so plus njengoba sengisho ukuthi nakuthi inchoke ya like ama viewers yababonga kahle kahle nabantu abangilandelayo babonga kakhulu bangigaya ispirit ukuthi mangiye phambili ukuziveza ukuthi ngubani understand. So sure, Yeah. So put me in your shoes now. Without a majida, you uphuma ngegate ubhekane nekhazi. Ubhekana nani? Yini izinto ezifeyisa phela mina ngikhuluma ekhazi lami ngithola lezi unabondo la. Uthola lezi hayi ntariyana. Noma ungashiya something mawuthi uyabheka emakuleni. Uthola lenye awuthampa noma yini sekuseni. Then isinini nama helicopter nina amaphoyisa ehla we abanye bayagijima ekwenzakalani kunomuntu abashaya FG lapha phezulu sesiyagijima sonke sifuna imali lapha FG so sifake space insakho without involve amathini mawuphuma ngegate ufaceana and ufisa ngathi ekhasi lakho bangatshentsana. You tell us the negative and the positive. All right. Yokuqala nayo indaba ke Fortman lami ya obviously ukuthi uma uphuma ekuseni hlangana namajida bacela ugwaya bahleli amashop ngithola emakhonini thothi umuntu mekuvuke ekuseni ngithola uya eshop la and mothi yaphuma ukuthi ngisi uzoqela ugwaya ngithola so mina into engabatshela yona bafethu ngicela ukuthi baphume kulento yokubhema because yabahlupha mabaphume kulento yokubhema because yabahlupha ngani ngokuthi like umuntu uzovuka ekuseni angacabanga ngento yini ucabanga ukuthi okay mangiye khoneni eliso ngizothola into eso ukuthi ukubhema so lento ayikho right so mfethu uma unetalent ziveze ukuthi ubani ngithola into engabatshela yona ukuthi mabagrand ngetalent mabaziveze bangabheki ukuthi okay bazothola ngini sesima umuntu uphuma kulento wrong ningabambi inkunzi ningahlukumeza abanye abantu ngithola into enjalo so into engabatshela yona. Yeah. So ikhasi lakho alikho notorious wepha like the gangsterism is involved. Kunama crew abamba abantu abenkunzi, kunama vandalism, abantu abamba inkunzi amaphasisini abomamethi baboya emasontweni. Bye awuthanga. Tell us about that before ngijambe ngomkhozi. Umkhozi nyazo uyavulela ngimzile. Yeah, hayi script sakhe ke thina singafilisi labantu. Yasikha mina umuntu manje ne like ukuringa nekusinto zami just izinto ngibhenge kuma kuzo yabo enjalo. So lento longayinikele kumkhulu vele ngoba sihlala eKaseyiwana. Awanhlala eKaseyiwana. Okay, baba wami.
ya njengakho wena black Italian njengoba social ithi ngiyavulela ithi ngivulele Ifakele emandleni sitshele ngekasi. Awona wangibuza ngekasi uqala before ngilini explain ikasi lami uthi njani yabo mina into yokuqala njalo mangiphuma endlini ngibheka ikasi into engiyibonayo njalo yabona ngibona umzali yabona ikasi kimi umzali angeke ngithi umzali like umuntu ikasi lokusho nama ngiphuma ngihlale ngibona umzali ikasi because into engifunda kuyo everyday yabo vele ke mina mawuphuma ikasi lami uzokutshela emjini nayo intwana ukuthi gangsterism into yokuqala yabona phila nabesuthu phila namaXhosa yabona vele gangsterism ama 28 26 ama rough 3 maningi ikasi lami yabona mangiphuma into yokuqala engibonayo abolovo nekasi lami njami ayikho umuntu ohlala ekulini ngabe ngiyakisukela yabona ikasi lami kusquad camp yabona mawuphuma scrap yard uyayehla nawo amachite endleleni amanye abamba amacrack yehlisa inzimba akekho umuntu ohlala ekonini nami ngibe ngizele robotini lami yabona le robotini senzithe esibhake ikasi lami yabona nensizwa lapha lesigibela amacrack zehlisa inzimbi kunabafethu bama-ice yabo ikasi lami lo mangiphuma ngoba vele ngiphambi kwalitown yabo first thing mangiphuma ikasi ngibona umzali but umzali-ke mangibona kanje ngiyazi unabantwana abaningi ngokuhlukana kwabo yabona khona abokuqala ngiyazi trip yakhe ngizodlula vele kunabachiti khona imoto ekhendliwe maybe isahiwe amatayari ya engine ayikho itayara likho ikhona ugwaziwe yabona sininini ekhona la ngulahlela umntana into zasekasi ikasi Mandela vele maybe nawo mawungayisearch Mandela yasesiphithi bazokutshela ubuza umuntu Mandela nyaya ya umuntu bazombuza ngilelo kasi noma ngibamba ucherry nje eTavern kumele ngiqamba amanga mina ngihlala ngala enhlaba ngoba ngathi Mandela yo maphilisi sonke ucherry bakho bazangihlaba so sidume ngaleyo tikoni vele yawazi amaXhosa phela vele uma umXhosa ikoni unikwa mawuphuma entabeni kuthiwa nayo udlangala inyama abantu ke indoda mayize kabi yabona into yasekasi lami isiko ikoshi nani yabona sinaleyo gangsterism na njengala eSoweto yabona ngiyazi isithupha nani yabona ngale sinenkinga yobudoda yabona ke mabuye entabeni vele mawushaya isikoshi like ngiphantsula nake kuyinhlahla ukuthi ngutapilisi ke tapilisi yabona but ikoshi amanavata asabela ngalo yabona ukuthini mangabe uzoshaka kumele ubheke mawushaka ngeke ushaka bomachannel abafana babuyile entabeni and manje bayazi bakushinda kanjani bazoshaya navata 2 piece futhi uyayicela uqobole nawe yabona bazokuthatha ezifuntana izinto engihlangabezana nazo ekasi lami okwesithunja yami ikasi yabona into engiyibonayo ekasi lami inkinga kakhulu abantu basasenale yanto leyakudala ukuthi ngihlala emkhukhwini yabona leyanto le ufuna abantu bazothi mina ngingayifuni yabo nanandaba nje amangabe ukuthi kumele nginale ndlela ngavuka ngidobhe namathini ananda ukuthi bazothini or kwathini ngithola amathini so ekasi njami mina mangivuka sengitshela ikasi lami njani mangivuka ikasi ngibona indawo enamandla yabona nabantu bakhona banamandla just bashaya idimoni eliwayo yile abantu bazothini leli thina singenandaba nayo but ekugcineni actually ba useless because abanye abafisha yabona ukuthi balenzani but ikasi njami indawo epowerful njengokuthi khona abantu abafana nabo khona abantu abafana nathi yabona babhaya but omunye amazocabanga ukuthi ashimangavula i-broadcast lapha ngithi don't see camera ashimara abantu banozothini yabo ukuthi sengizenza ubani or mama ngangena labayithatha yabona iflop le uyayibamba ucabanga into eziningi yabona so ikasi masingayo ukuthi abantu bazothini yabona ikasi into engayisho ukuthi ghetto mina yini nje yami indawo epowerful umzali but yabona sishawa idimoni liwa abantu bazothini abantu basingaphola leyo nto leyo ikasi italent eliphuma ekasi jami noma ubani bani kure ukuthi ubone umuntu useke trend edumile maybe kuma media TV the most ama celebrity antwana ngivele lokushini ngivela kuphi yabona ubonisa ukuthi la ikasi njami ndari ngisinayo yabona ndari ngisinayo just manje la demon mara kuno mangibheka mina ukuhlukanisa kudala ngesikhathi sekwaito namanje akhumbula mzukwane beyibhaya la beyibhaya yabona beyibhaya kakhulu abantu bazothini simo sokuthi noma umuntu egula kudala phela uyazi ekasi mina ngikhule vele ngesikhathi sekwaito because ngizalwe 92 99 bese ngibona bona yabona khule ngale ikhathi se-AIDS hayi se-HIV yabona isadumile besishayile la demon abantu bazothini umuntu akafuni ukuya esibhedlela akafuni ukwenzani yabona likushaya uqothukini wena but manje thithi siyabona abantu sebeyasazi status umuntu uyaqwina kancane demon futhi slow cell ganda yabona so asingasayeki bafethu nala isiphansuleni yabona
belokwe bezama ukuthi basenze ukuthi siba ama-criminal asibuyise sithi angeke nanjami ngeke ngiyeke manje sekuna 20 years yabona into enginokuzitshela yona into ehlala inqinisa ukuthi noma ngicabanga ukuyeka ngithi angeke 20 years ngisegaming amashumi amabili wonke ngisegaming wathi if ngiyeka manje MJ sasiyafly phela bokuyibheke nenye bokuyibheke sekasa ngithi namanje mawudakiva uyakholelwa kuyo so mina ngicabanga uma ngiyangithami sebengiloyile ngizoyeka MJ avala la ngithi tech athi ngizame ndami ukuthi ngirap ngoba abantu banomthethani bona ngene emakhini ngoba lapho ukuthi hayi uthini manje uthini yabona senzo vele what if nina senzovangela Eka uthini manje ithi ndoda engahluleka namhlanje mara kusasa siphinde indoda ingaba namhlanje kusasiphinde ivuke ayithola so lokushini bafethu asibulelele lento leyo abantu bazothini umuntu mawufuna ukuyenza into uvuka ubheke ilokishi ubone into yakho ungayenzaphi uyizama uhluleka into yakho elifini yabona ngona uhluleka uzamile ngokuhluleka uyizama dala salitshelwa le asisamini isipushini sibulala abantu bazothini basingaqeda ngayo siqedile plus ngiyatshela nje plus ne-confidence bafethu like umuntu omnyama ulethe i-confidence noma une-confidence ungena la abantu bathi akungenwa ungangena eklabini ungana-tag but because une-confidence ungena shosho about khona ngivulele sengifikile leyo energy lo mokangizola kangakhi sishare ama-whisky nabomapurisi nabokabza ngayo le nto ukuthi asinandaba angingiphansi ngaziveza acaba mina ngingenza nothabo ithi ngiphendule into engazange wangibuza yona mamela-ke khona lani kwabona kumuntu like akuthathele phansi yabo khona la kusho ukuthi manje bengifuna ungene ukuthi like ngingene ngizobhekelele ngingenwa ngemali mina ngiyazazi ukuthi mangijaye umuntu amncane manje ngicela ungene amadasi la nje manje njalo yayithola into le mama mina yazi ngenzani cabe sponsor njalo into mawuna yakho mako yakho ngithe ngiqala ngaphandle ngijaye akava bacima sound ukuzirasi ngaphandle ubando wenza ivukuvuku ngaphandle bathi babheka yini mtshakathu bavele bayivala isound but ne amangene ngabheni kanti fana yes ayenza izinto zenzeke ukuthi avele bangifaka istage ngatsho hayi ngasha street history ngayenza futhi ngengajiva kwafinta umagogo hayi wena bamvusa ngitshela uMichael Jackson bambuza ukuthi umagogo ukhipani athali intwana le hayi ngiyayibona uthenzani mara ubando azi umagogo ubani ngitamu MJ jakamtibjakadu uvela vanga ithi mabhuta tendoda yu hayi into zenza mina ngakufakazela mina ngibuya vele uyophuza ngayo yabona kusinto enhle vele ukuphuza phansi ukubonisa ngithi ukuthi abantu into babeyithanda njalo nami ephumula ngiyophuza ngayo nami ngiyokhala ngayo mfana phela umntwana bengasinja yami yabona ukuthi siphansi uyazi sa connect mntwana ubuye evali phela mina ngithole spirit yabo city boys ubuya ku speaking thina sithole first thola so umntwana nami kwajiva ngakhala ukuze ubone nje ukuthi into idance into yokuphila la ngenye indlela yabona sure na umntwana naye leya show ukuthi hayi mangabe uke wafethisa umagogo ngeke ngimphikise because mina uke walwisa umuntu nendoda yakhe ephumula initial sister bamdubulele ibhiya ngiyakhumbula icase la khona ngikhumbula bekuyini I'm still when can but bekuyini bodlela yabona no sister le case waliletha kithi maqeda MJ shale style sakhe saphana khona le kwasa yaphansi futhi yimini wona amele ngishale yona maziva ngabona ngalo sister show ngayo ngabona ngalo sister sethi wena mara yini ngawuthi mayisondela seyiziphakeme hayi diphiathe usithi awu nangithi uthengele mina ngiphuke MJ anami yasenhleni yabona yabona into nje amangabe uyiphi yabona omunye umuntu akamazi MJ but uncamela uthalweni out yakhe so masingaqinisa kulezo zinto izinto ezinhle samaphansula njalo nalelo ngizolimela vele yabona asazomela ukuthi mele siqinisene entweni ezinhle samaphansula vele mawuyiphansula njalo uzohlezi umsono nami ngasolakala mangithi ngayidanyana ngithi ngabonga ngagwetshwa trial 2 years yabona but na leyo trial leyo mina nokuyibonga sami yabona cause ngibuye senginomqondo okhulile yabona ngabuya sengizibona ukuthi ngenza i-triple B yabona cishe ngangena into eneso ngabona ukuthi iphila kanjani ngabuya ngabonisa abafethu if maybe bengaboshwanga maybe ngaba ulova okubhema kakhulu yabona but ngoba ngibuye sengimangala ukuthi semphila kanjani ngabuya ngiclean ngala ngayiqhubekisa so ezinye izinto njami nokusho ukuthi hayidanyana yini maybe ngangena sabantu abamnyama egcineni leyo ngizolungiphini maybe bengisindiswa kwezinye
because ngabe umqondo ushaphi mina nje mangibuya ublind ngenye indlela plus bekuyindlela yokuphila ngabuya idanso nangada ngafika mangicula mina vele nje abantu bebekhala njengoba nje MG ngala ngafika ngasitshejela ngayiqhubekisa ngoba ngasithatha isinqumo uthi hami pizza pipe mina ngiphathela ngokuzalwa ekesa ni 26 or 20 kwathi uyabona ngicabanga ready ukuyibhala ngibhale ngaphandle mara ukuyicabanga ngicabanga ngaphakathi 2018 futhi manje sinawa mini years triple P 2018 until manje 67 siphutsha nontwana yena umacala bekuyekele uma 2019 2020 sabhala riding vele wayemphela uyi-1 macala singiluzile but ngineshona ukuthi bekezoyena yabona just yakhe besengeke ungasasokubhema kuphela nezinto-ke ngasibhema sakhala uthi wahamba wathatha umphefumulo womuntu yahlupha manje yahlupha umphefumulo mabhizi ungalinye uzenze uhlebe uthatha umphefumulo akunahlebe emhlabeni uzothamba baby yangisikela uthanda umuntu yahlupha so-ke uma usikela into ezinjalo yabona ngeke uyise kufemini nalo ifemini kantwana izoyazi ngoba sengihlangana no-Italian yabona ukuthini izovuleka nami isikhathi sokuthi baqaphe ukuthi umntwana wenza so and mama ezokutshela umntwana ukuthi umuntu okanje yangihlupha mkhulu akasathi utholakele mkhulu ngasala ngenza kanje nakanje esitwana yami manje nami leyo phela wumi ngitshela abantu bakini bangitshela umama wakhe ngangithuka bangitshela bazongitshela leyo nto umntwana wami yabona so ezinye izinto zifuna umnikazi so nami azange khona ukumnceda because umntwana umacala phela uzama ukuzibona 3 times okokuqala uzame ngomuntu wamarodo kusho ukuthi lezi thingisa abafowethu bangaphandle yabona bayasazi ipantsura yini mufamba uthengana yini muthi amagundwane yabona into enjalo yabona bamgaya manje sokusihleba vele so bathengisa kayi-2 bamgaya iphingi kanti banokubona vele abathi asithi nabo basayithanda bayazi nje ukuthi into okuzibona so umntwana ukuthi bayasicaba vele mara ukuthi nabo makasana bamgayela nini into yiphingi wazama ukuzenza yabona ukuzibhoda zangabhoda watshela u-X mina ngithi ngihothi kuba basheri nami u-X nami ungitshela ngomuntu waseyimashi ukuthi waqala wangitshela ukuthi ubhayi umuthi wamagundwane lezi zasesibhedlela zambhayizisa okwesithuba wazama ngentanga wathi yasenga kwaba umagogo viye angazi umagogo ukuthi yena kwaba yinto ukuthi thakabheke laphaya umagogo uyihica sizitho sakhona athi ngibheke laphaya umntwana wazama ukuseka ngelayini lapho wasinda lentambo intambo ezigagisi wasinda ngoba kwescribe lesekezoshanga lentambo yakho ifaka namagrade utishi ene manje yabona babebuya nje ukuze ubone ukuthi ezinye izinto ibheke ngabhemanga umntwana yabona ene ngisho ukuthi ibeke mbona nomuntu wakhuluma ibhemile because lebe kehleli naye yasho ukuthi umntwana ungithumile yabona bake ngithuma ukona vele indando ukuthi ngiyobhaya yabona mangibuya mina ngithola futhi ibhottle copy sashunda ubonakala isitwana ukuthi thema ke yobhala umntwana thatha iplug lokuthi avele manje because umntwana uyasho mina ngibuye nje ngibona ukuthi umntwana la bese indanda kuphela etafuleni beshunqa ibhodlela ubonakala ukuthi hayi qeda ukuyenza no la and manje beke ngithumile izinto wavaya kanjalo umntwana mara le ngisele nayo ayifana nami vele impilo into zokubamba inkunzi manje into bezenze isikela sukuthi ngisho ukukhula ngithi uyazama usapayisa abangani nakhona ngisinkunzi ukuthi akuhlisi baleka ukuthi manje yabona ukhule kahle enye izinto singazisho ngekasi yabona ungaganga ungayibamba inkunzi ungazi yalami inkunzi ungayiplena sakhulu kuyetshwaleni nangimadala usidakele leyo nkunzi hlupisa umadala yabona hayi leyo ukuthi manje uzuplaneni kusesingaka after maybe boma 14 years lezo into yasula kuyo semdala uyabona ubone nawe ukuthi niphila imvaka kanjani njengokuthi nathi but ke intwana zanu ngiyasho ukuthi yize kuhlupha kakhulu but ziyancaka ukuthi zona why zihlupha kakhulu because zinama opportunity abhaya ziyazibona lezi zinto siyazikhuluma nama broadcast sinamafoni inithi iyafundisa ubone ukuthi ilife eso ayikho grand ilife eso igrand yabo thina vele bekubheda thina besazi ukwaito singa-understand ukuthi hayi mani kwenzakala ama-music video abomalume baphuma labazingeni lezi zinto yabo babakano neyizoyizo yazi beyisibeleseleke ngiyakubona namanje ngiyangibona izo beyisibeleseleke thina-ke yeni yasikhona itaja yazi njaya mama uphethe wemjakadula akuynisongena mara nawe-ke ungathi masofake sona sesithola mali mina ngentala kumele ngishaya sona
lazozala ka Yeah, lika chest. Yeah, angisabili ukushaya. Kayilo. Asenzi basu. Ukuthi kuma broadcast into zamampela yabathi. Mangibuya noPolana. Uzosikhulumela. Okay, alright. Bakezosikhulumela umasala, yeah. Bafethu nemzwele ne. Yeah. As ama viewers Yeah. nemzwele uzongayizaza. Yeah. Izinto. Yaltizeba mfethu ukuthi sizikhulumele. Yeah. Ilapho. Yabo. So bafethu njengoba sikande sine sikhulumele, but then I wish like we can go more deep but ibona izikhuluma isikhathi singakanani. Okay, silande hour manje. Sina 10 minutes. Asicaptain down ispansol. Let's break down ispansol. Yeah. Mkhozi nawe ngapho if you feel ngathi unama question engabuza ungabuza nani enihleli lapho ne manje nama question nengabuza you can also ask nemapho nawe ngabuza so asiqhaqhele ispansola bafethu qhaqhele lokishi qhaqhele ispansola Mina ispansula. wasifundisa ubani what's the beauty side of ispansola Yeah, mina ispansula ke ngimase ngiqhaqhela nje abantu abangenza ukuthi ngincane radio. Vele uMzambiya nomsawawa yabona. Ngikhule ngale zakhathi zabo ngifuna ukufana nabo kakhulukazi umsawawa novukani khoza yabona. Yeah, uvukani. Bale lami ke nami. Yeah, African child. Yeah. Uye kakhulukazi ke nabo umsawawa bangenza ngathanda yabona. Usivalela ngama video akhumbula ama video cassette angithi usele urecord bakusimunye one time. Top 10 Ngale lapho ke ngizivalela ngobumsawawa. Okay ke ukusithanda ispansula mina ngale 2003. Usithanda phela bomsawawa ubalandela yabona. Mara ukusichayva ngale 2006 ukuthi ngithola igroup vele nami ngizibona ukuthi ya manje ngiyashaya. Yeah, imaster yami yokuqala bekudabuski. Uvaya Africa yabona. Nabo Qofela boThato ngashaya Vaya Africa ngasuka ke ngoba ngisho ukuthi ngafahla mangibuya kuVaya Africa ngifahla kanjalo ngaqala 2B yabo. Bathi ispansula ke sengisithatha kahle mina uMzambiya umsawawa uvukani khoza yiba abantu abangibasela ukuthi vele ngithande lento yabona. Yangamshike emjima eProject lokho majiva nibefuna ukufana naye. Yeah, ubaba ke Njengamanje ufundile. Yeah. Sponsor izinto lescope or ukuya Yeah, mina ispansula ngokwazi kwami ngingazi ne ulwazi lukaBhayi. But mina master wami bengihlala naye uThato like uThato noTabuski. Ispansula bangitshela ukuthi vele bekuyi-dress code kudala in which dress code yakhona abo ama-apartheid time mabengitshela yabona. Yoku-apartheid uyazi kazi ngama-comrade. Ispansula bekuyi-comrade nabasho mabesho. Bathi bekuyi-ama-scout wasekazi. Like masihlomile ekhoneni. Yazi sishaya ikoshi. Amanye amajita ahleli ekhoneni esitokfeleni kwabana. So mavela ne-operation thize bathi amapansula bebesebenzisa ama-sign. Abo Choficho yabo ne flat Choficho usesukile yeah futhi isukile lawa ahleli le mangithi le training le yakamadala bayayazi no le thatha yabo we communication or manzothi 1 2 3 bese ngiyathi uyazi yo lapho uthi okay le pansula lapha yalithini wena paraba uyazi ya uthi hayi yabo and bayazi cha makeshaya isikhoshi kanje avele umfethu uringa into ekhona yabona makeshaye vele bekuyikoshi nani yabo but mina kwazi kwami ispansula vele ngokwama comrade athize kwagcina kuyidance but bengasi dance ngoba umathama lezo zinto ikoshi abasikhathi wasekazi njengoba ukuthi ayipansula izowathola ekhoneni behlala ekhoneni mara isikhathi amakhwela impi yini yabona nimavele impimpi lokisha isiyazi Tha slicer yabo mara ngeke ngitshela abapposing wabo mara bona bebewazi uma practice look alike maybe asislice maybe suka lapho wena maybe chika ungasezi yabona thina ke sagcina se ngoba sobona kunamathini kichi yabona but no ring uyezo na ukuthi lento lebe kuyinto yokusayinela someone ukuthi khona into ezayo yabona manje hayi wena wenzani suka yabo ubheke noma shark kapele spice phansi Sari, what? So, I went. Where's that? You went. Who? I. Who's the one who see? Who's the one see? La bande bekhuluma ngayo la ngidala yabo. Yeah, thina vele sekuba ide, sekuba into emnandi. Fana no Chloe na uthi yabona ukuthi sesisha kanjani isiphathuleni. But yokuqha
cha thina sesi Bani uyibheka la into ngidala ngoba amadala sekelivulile igoni ungabonanga kanjani. Yamsukwa. Thina manje uyibheka ngithe yebo le thara thina sokuthara sesiphendula idance badala bekuyi movement okuscoutisa someone. Sharp. So adding good into the mkhoze and responsible in your own way of seeing it. It's a dress code or mentality. Yes. Adding on what mkhoze show. Yeah. Like mina nje yabona like mina ne ngizokutshela mina ngicavi impini ngesiphansule ne just ngikhule vele seyikhona leyo nto ngithola ngiqala ukujiva kwami ne ngibona itime alarm nomama nobhuti wami ngithola bajiva mabajiva like bengibabheka kanje ngithola and mangibabheka like khona into ebeyitsho emzimbeni wami ukuthi ne nginayo leyo hutisi ngithe cause ngithanda ukubabheka and bengivabrate ukubona like ushake like makajive ukubona like mawubheka umuntu ajiva ne bana leyo nto ukuthi yeah ushake kancane nje yabo so lento benginayo ngithola njengoba mama wangitshela straight wathi ngasikhathi ngisesiswini sakhe bengimhlukumeza like makhala music yabona makhala music yeah bengimhlukumeza esiswini so maqima music ukuthula ke ngithola bengenzi nesi bengishake amakhala music so that's why ngisisikhathi ngonombheka ukuthi ngathatha ngisaphila ngisekhona na so for ukuthi babone ukuthi ngisaphila ngisekhona bebala it music so lapho ke ngihlukumeza ngaphakathi bengekani ukuthi angisaphila siyangithola so iqale lapho and then baba mu 2008 wangishiya vele and then mina uqala ukujiva bengina 6 years and ngiqala ukujiva ingoma kaMsawa nomzana Bibo ngithola Bibo qale lapho ke besakhalisa ngamawayili yabona ingoma mayiphelile akwazi ukufakila ball pen ngiyisile emuva so bengithanda ukuzivalela endlini ngizifundise and mangijiva leyo nto ngithola maybe lento engiyibona ukuthi time okanye kubhuti mabayijiva mangiyenza angikhoni ngoba vele angithola ngizalwe ngenyindlela so manje mina benginalento ukuthi okay njengoba angikhoni leyo hutisi ngenzani ngicreate yami into ngithola that's why nesiphansula sami ngeke ngisho ukuthi sisukaphi because kunesiphansula sesimaputu kunalesala eSouth Africa so into ngidance ngidansa into ephumayo into entshe ukuthi mangiyenze ngiyenza ngithola like mix vele ngithola so ukujiva kwami qale kanjalo ke hotman ne so bafetha amajita akhulumile ukuthi ukujiva kwabe ispansula basijive iphi basicale ba before I ask about like amagengoza ayenzakala because you all know ukuthi kunokuba namagengoza because I would like you to tell me a story about a certain one that happened yaphela same applies to you ne izinto engifuna ukuzazi amagengoza but then before that I want you to go deeper with me Poison. Tell me your nento majita angazazi nefamily yakhe engayazi nemiri yakhe engayazi which are the darkest moments okay wawafacea wabona ukuthi I'm in the pitfall and angazi ukuthi ngenzeni ezimntwana zekazi which are the darkest moments because others now bayavuka manje ubhekana neroom ibank balance ithi 00 akana mali rent abanye endlini akunasenkwa omunye ugogo akana amapilisi and yonke into ibheke yena uyi breadwinner so which are your darkest moments where even if we can talk about it you can end up crying not ukuthi indoda mayicrya iweak that means indoda mayicrya yonke lento lesengaphakathi sekayikhiphile sekapholile so as a nigga ungasabi ukukhala because more ukhala uyaphola the more ucabanga ukuthi strong is the more limala so put me in your darkest moments boy like abantu abangazi ngawo lama moments ukuthi angeke ngitshele umuntu ngawo iyo moments azosave umunye umuntu mina fani ama-darkest moment ngasho ngithi sengikhiphela like yabo ukuthi ngisumuntu ojwayele ukufihla kakhulu yabo but ngeke nje ayikho into engakaze ngayiringa mina ngumuntu oringa njani vele since ngasho ngithini ngabe nginawo uthethele sinawo lawo ama-session ovalo ukhulume yabo sengaba loyo muntu ukuthi sengazivula izinto bengisaba ukuziveza mina yabona nginayo noFandakhe vele ithene ngoba ngithethe ingakhila yabo so ama-darkest moment afana isekho into engisaba since ngathola leyo nto leyo lecture danyana ukuthi hayi
ama-social work yabo lezo zinto Ne. so izinto bengisaba ukuziringa haya ngisaba uwasekho njalo Eziphi lezo zinto lezo to a person Yeah. beyangiyo session le yeah counseling. into besaba ukuzinga maybe like ukuthi yabona mina umuntu ovela TV but ekugcineni kule awuthi ihlala emkhukhwini yabona into bosaba njalo njengoba ngitshela bosaba nokuthi ubamba umntana yabona umntana ubona kuPick Zulu the next thing uyavaya umise customer eMandela emlotheni yabona izinto bekuthi lezo bengisaba kudala ngingakayi ngala nakhe esikela vele nakhona ukuthi benginokuya esikela ngihlala amapilisi ngimuhle taking TTs abe beyazi shaya toughest shining le durayo but yabona after school ngibuyela emkhukhwini phela yazi endlini vele bengisupporta but bengisiphandela sinemali kwa yazi manje ukukhula kumntana sekhaya bayisinkaza yini ukuthi ngibele iDTs ngibele ukuthi ngithole le toughest le hali yasejet le China ngibele ukuthi nami ngishaya secret socks yabo so ama-darkest moments mina benginawo esigela bengithole ukuthi ngiyasaba uchiyele baze bathi esigela ayishimane ntwana ngibaphethe bonke mara manje inkinga mamele kiwe endlini yabona esikwazi ukuhlala emkhukhwini yabona ashiba befika ngala hey ngizobekela amaqanda ngesitof separafini yabona izinto lezo ongakafahla ngoba ngitshele lingikhulisile ngathola ukuthi kunabantu abanenkinga endlule zami ngalo yabona uthi amani wangitshela umunye umadala lethanyana umzini umadala khona eZimbabwe cha mfanami emhlabeni bowazi uthona mawukhalile ukuthi uhlale emkhukhwini khona othandazela ukuthi abe nomkhulu uhlale epreaching unganawo ngiyabona kwasalo sepreaching uyakhala uthi uNkulunkulu lala phansi kwepreach khona ungazazi uzolala Onganayo leyo bridge. ku-N3 ya epreaching bayamgcuza bamfuna ama-rent phela nasepreaching uyarent yabona khona engenayo naleyo mali ukuthi alale kuyarentwa nasesitradini Yara into ulele bridge. epreaching nabo chilibite bakhona ubona uchilibite uyintsha yiba bana labo chilibite epreaching uthi kumele ukhiphe 5 rand or kumele ubuye neplastic lala la uthola ikhalbhothi lokulala Msebeni kurra. lasedanyana ngosumbhetho uyathenga ungaboni na ubona abantu belobe advertise abahlala kahle yapayisa umbhetho kumele ufake emnamba kumele ubabagrile kungena imali uthi uthola umbhetho mangabe kanjani sazolala ehlathini lala lapha uyabona uthi thina ke sabantu ukuthi wafahla vele wazi ukuthi hayi femina ngimoshanga ndibayakwazi nawo umntana onjani yabona manje uma umuntu ophula ama-window uzofika ulale lapha ya umbhetho ke-50 ngiyabona sazothenga ishiti maybe 20 kwayo akutshela untwana kunamashiti lapha hayi kayiwazi kayiwazi yeah but angithi uyazi but uyazi ukuthi sazoba isimokolo ngoba yini uma uthenga loya mbhede wena kumele ngishova nobaba ngithi ubaba wazi mina uklinasi emnamba nge-55 clipha kini ngafika kwesekuyi-230 ngiyatshela ababa ndoda 120 mina ngibhekela ngayo futhi into yalapha iyadonsa yabona intambene nje amphathi-ke into engayisho ebafethwini bangasukeli abantu abashaya umthetho yabo umthetho bayakushela emthethweni uma bekushela bakushela ukuthi ube yintombazana bayazi bazokutshela fethu ozakithi uzobasola so leyo nto ngineshow into seziyafundisa ungenza abantu bathi habo abantu bangithathele inkani ayikho leyo lapha ya-understandisa uzele wena njengokuthi nami banga-understandisa banginike isikhathi ngabatshela mina angisazuthi balanda abakhulu bakuncenga yabona kwabakhona ehulumeni eringa nami ukuthi antwana yamayo nange ngitshela into yokuthini yabona lento le ifana nokuthi manje umshado uma uthatha lento le ithatha yazi ngoba mina maphumela nini uzokudala so ungezwa ngabantu bekuyenzisa noma uyithathe ngenhliziyo ngongani mina ngizothi basemlandela umbhali ikubhayizisi izovuma ukuthi ngenze so ngibone umuntu oro ilapho lamazilwana ngasho ukuthi ahulumani ayewangaphi la ngabona khona ukuthi amahulumani usho kanje amna vele ngiyini umuntu uphilo ngani so manje ama-moment mina bengiwasabi life injami dala ngisakheleza benginehlazo ukuthi ngubani uphumaphi ngihlala emkhukhwini mara manje izinto nginandaba nazo so overcome lezo nto no ngihlala emkhukhwini ngijabulele ubheke nama-picture wami always i-background yami ikhonji mkhukhu semholo yabona ngize ngipreyile lapha siyakhonji laphaya enambeni ngize ngibhalile ku-127 ngayitshintsha ngathi PPP ukuthi nawe uma udlula ungalahli ubona ukuthi angiselawo lawo mahluko pizza bhayibheti sengubhalile mntwana ngizokuthola kanjani ngithi hayi ungabheki uma ngabe kusu-PPP akusikwami so PP zangiphethe kuntwana ehlala emkhukhwini manje ene-low self-esteem ungathini kuye igere sesigela impinji zakhe zonke zihlala endlini uye wena hlala emkhukhwini and u-brilliant esikoleni but then because of i-background yakhe yambambezela ungathini kuye manje yabona mina balilami mntwana yami engakwakhangalo okokuqala yabona manje usesikolweni nomngane wakho usesikolweni
into umngane wakhe anazo akusezakhe ezabazali bakhe yabona. So wena nomngane okwamanje anikakabi na nix yabona. Wena ntwana yami ukuthi uhlale emkhukhwini leyo ungakayisabi yabona maybe nalelo khonto wena uzenzele. Umngane usahlala kuwo. Wena lwela ukuthi njami ladladla la kabumngane. Next time ulakhela umama wakho yabona. Uliladladla la kabumngane next time umntana akhe ahlale kuwo. Noma ungathiwa 2 years osile ngayo emhlabeni ukuthi ulake but lwela ukuthi inxusi yakho ikhulele kulo ingakhuli njengawe. Ende manje ukuthi uhlale emkhukhwini akusho ukuthi asumuntu. Leyo nto usho ukuthi umuntu ke. Umuntu omele ukuthi alwele uwe njaya. Umuntu ozotshintsha impilo uwe. Uhlale emkhukhwini akusho ukuthi ulwathi. Uhlale emkhukhwini ubonisa ukuthi unamandla. Just ukuthi namandla wakho akawavezi. Asibulalele lesasilwana ukuthi abantu bazothini. Ukuthi bathi uhlale emkhukhwini okusalayo lento yiyo ende phutha njayami qhubeka esikhe ufunda uphasa. Sasa thola idladla lakho lifanele kabumngane wakho. Danki bari lami. Ayimfana. Yizo. Ayimfana. Lapho. Ayimfana. Chofile. Ayimfana. Yenzani tani? Ayimfana. Ilapho bafana. Ayimfana. Chofoya. Ayimfana. Ebafethu if angizwanga le statement lezi angazi ngifuna siphi statement bafethu. When uyibekile umkhozi and first hand asimabare bare. Yeah. You hear it from the first hand. Umuntu ophila lapho. So umkhozi wami wena your darkest moments ongakazwashela namadini. Because mawuvali ungagila nemili yakho nibe niyithwe empedeni. Mara waqala wavala amehlo. Naye avala amehlo. Ulwa namadimoni wakhe na ulwa namadimoni wakho. Noma lele empedeni uyiwani. Kuna la uba khona uyiwani. Angeke kufane. Angeke kufane unamaphupho wakhe na unamaphupho wakho. So which are your darkest moments whereby you face them and you never spoke about them? Awuthi ngakuzwa umbuzo wakho. Into engakuphendula yona athani. Ziningi izinto engifisane nazo and ezibhlungu. Khuluma nathi ize sisifunayo. Sihila abanye abantu. Yangithona. Mina kokuqala ukukhula kwami like angikhulanga ukuthi vele abazali bebakayide lifini ngithola. So ukuziphandela ngiziphandele ngisasentwana yangithola. So bekubhlungu because ngani ukuthi situation yami vele beyinzima ukuthi sometimes ngayoqela ispan somewhere ngiba nokubheka kuqala ukuthi wena uzokwazi ukusebenza noma yabona and umuntu makathi uzokwazi ukusebenza cover inhliziyo yenzani idonsara phansi and masuka rayiza yi yangithola. So engathi bayanginyathela ukuthi indoda izwa lento sisibuza ubhlungu phakathi ya ngibheke esayidini ngikhale ngisho ukuthi kahle yini nisilwane yini into enganda okanye kumele ngiyophila ehlathini okanye kumele ngiyophila avakho mangithi ngiyasifaka ebantwini abantu abangithathela inhlokweni ukuthi umuntu ofana naye. So kosithu sesibiya ngayi yangithola ukubona mawushela ugele aqala bheke phansi abheke phezulu athi uzongenzani ugele yakhuluma uthi uzongenzani bheka wena kuqala lapho ngihamba ngewaterboost but bengayicala waterboost ngakuvezela ipicture yami no futhi intwana mangigayile ifoni yami bavezele no picture yami bengikho waterboost mina ngithola ente becela babonise inyawo la ngathi uliveze kancane ngifuna like ba understand noma ngahlala phezu kwesofa ulivela hlala phezu kwesofa hlala phezu kwesofa ne senjalo bafithi ngiyangibona Mchaka mara ngiphila kunjalo denza umdantsana omunye wasekhaya yangithola bathi ngizwane yangithola mchaka walithatha. So okay ngihamba ngewaterboost kwabona like vele masokuqala uvela ukubona bona ukuthi sintsho yabo ugele vele akuthathele phansi sizibe buhlungu ntanga ngiyagibela phezu kwendlu ngokuthi ngishela ugele wangitshela ukuthi hayi ngihamba kanje ngizongenzani phezu kwendlu straight ngabe ngizilahlela phansi. Hayi wena Mina lo mama ngibuze ekhaya owenza kanje angibatshela umama ngayicaba namanje ngayicaba mchaka uthi why ayithi ngisitshela ukuthi vele kahle kahle ngisumuntu kahle bo committee suicide lento ukuthi vele ngiyangithola ke mina ngizalwe ngine-anger manje inhliziyo encane mara ngiyakwazi uku-avoid le nhliziyo encane because sengibonile empilweni ukuthi yazi uma ungaye ngomuntu angazisada njengoba ama-outfit asisatile vele
izinto ezidom phela idom le futhi isileyo so umuntu kumele uzithande wena self so kuningi izinto ezenzekile ma-out mina uko-street futhi naseskele bengeleza and ukwabona lama ngingena egeyidini ngithola ngingena egeyidini okay kunabantu abakhona ngaphakathi khona labangena phela uthi maybe phakathi nabo ma-200 wabantu umuntu uzobheka uniwa bonke labantu abayala face wena ukwabona uma uhamba ngathi uhambela emoyeni ngathi awusumuntu ngathi ngaflavela unyamalala into bengisifila ngayo ukuthi hayi shuta ngisumuntu bangibhekani nanongisasenayo lento ukuthi umuntu makeza ngayangibheka ngitshela hayi baba yeyi 50 into yakho ubhekile ngibheka yi1 phumekile uyangibona nawe njalo so mafuna ukubuza buza ezinye izinto eziningi awuthamba kwabona khona umunye umuntu engahlangana naye ePitori ngihlangana naye kanje uGeli ngihlangana naye kanje futhi aboGeli yibo ngathi bablani kakhulu uma basitshela ukubona yini ayifana yabona labo yini bangiphinge kakhulu and then uthe mangihlangana naye kanje ngidwele tics for ukuthi ngize ngapha eKatloko besabhema ePitori uGeli aqala ukulaha ke umuntu makahleke yambona ukuthi uhleka mina. Okay bafethu, welcome back to Ikhathele Vukile bafethu, the only #1 channel in Soweto that speaks authentic stories, stories zasekhaya. If ufuna ukwazi anything regarding ikhazi bafethu, this is the only channel. And ayukuthi uzothi kimabari bari ukuthi yazi ubani beni bekathi you get it first hand from their mouth. So mkhozombe njengoba bisaqhubeka boza efakele emandleni boza ngitshela adziya kada nene uthiwa vele so uGeli mangihlangana naye ne okay uloku yala angimpekile vele ngiyabona ukuthi okay lo should ubhekane naye yabo vele inhliziyo yasho vele hayi yabona ke manje uyajwayele okay fine asiphala awamanje ukuthi ne ithi ngamkhulumisa yabo vele ngimhluphe mangindlule yena usitsabheke mina ngiyali kanizozishayisa ngemoto ayamdoga ngibeke esayidini yazi into engasho ngithini ngithi awusisi wami sokwenze njani manje kumele usibheke izinto ozenzayo kusasa wazi ukuthi uzenza ngayintoni yakuthola ungamzala umuntu ofana nawe mara babayi ngavela ngaswipe ngava ngigibiti so lezo zinto awucham ziningi izinto ezenzekile so mara mina kwamanje ne angisana ndaba noma ukuthiwa uthini yabo kodwa phela ngeke kube like unganandaba forever because kunelinya manje umuntu avela afike vela kuqala vele ngizizinto mina uyabona angisakwazi ukukhotlelela no ungqondo ngitshele nina kunele into enza ngithanda so no mina ngitshela ukuthi ngikray nalokuthi abantu bangaya amandla lento enyenzayo like ujeva kwami vele like abantu bayithanda lento enyenzayo so ngithi ngiyabonga kulabantu angithola ngiyahila and ngibonga ama-followers wami ngiyangisupport abafethu qhubekani phambili bathi basaphethe ngeKhathele Vukile hayi Khathele Vukile bafethu in the world yonke umhlaba wonke bafethu ngiyacela please cela sihlangane vali kuphi Soweto vavayi yonke lamakhaya ngicela ukuthi sihlangane sonke sibumbane siphane isipansula siyaphila bafethu mina mangijiva imali yangena kithi ngilethi 5 endlini yangithola salute bafethu so umunye umuntu engambonga futhi bafethu sigqoka ama-brand igasi yabona uGethu lo shout out Gethu umeleze umavusana ngiyaziredi products of the Gethu yo you must pull up under right mele utholakale product of the Gethu you need to pull up. I love your shandis, I love your work, I love the way you move your brand. Awungishanga phansi ngaphandle yazenzela mangithi Soweto uyalazi udaba ukuthi Gethu so njengoba ngisho awuthi mina hayi sengikredi manje ngisana intweni so bafethu kini no2 le answer A1 nginibuza no2 senza explain then we wrap up the show. Ispansula ngifuna ukusibona sifike ufuna ukuzibona ngespansula and ufuna ukuachieve ngespansula angazi uzoqala ubani ufuna ukuyiqala ngathi ngiqale yabo ispansula mina ngifuna ukusibona sifere bafethu yabona iphupho lami mina bengifisa ukuthi I wish bafethu ispansula sisibone bomama move amakhulu emhlabeni abo step up abo one bana yabona hleli sibona amabhekile wakhona ispansula sifili la yabona
Amathepha ayavela yini okay ngasifaka nesibhuthwa ngoba nesibhuthwa is proud vele noma kuyinto yase Nigeria but proud Africa yabona but I wish isiphathu kusibona isibhuthwa sase Nigeria hayi phela ifika vele ukuthi la sayibiza ngaloko but akusinto yethu asithi kwasa ikwasa danke angithi indaba nesesonto sekhiwa nanthi nasithi isibhuthwa phela kunekwasa ikwasa yabona abokwasa kanje abosibhuthwa bethu aboshelele yabona I wish ubafana sibanthula sibabone kuma step up the movie ama-series amakhulu emhlabeni okujive yabona okay thina vele akufani sesilwele thina ukuthi sinongamla wethu nokusivakashela vele uzosibona se-Netherlands yabona inimishilo yangamla wafika la wayeze kuva yakhahle wungu but wafika wabona amapansula grand abomajayivana azange abona igebengu nanobe kebuyile ninephethe ibhoti ethiwa no-criminals yabona so isipansula sisifisa ukusibona into enjalo senza abangani emazweni yabona nohulumeni wethu kunosenza abangani but angeke akasinike next kumele size sibayenze ngesikele angithi isikele into wrong bafethu yabo but ekugcineni ngeke yonke into ibe esikele thina kakhulu abantu abamnyama into esaziwa ngayo art yabona okay art yethu kumele ivanye ngesikele nokuthi sifunde singarojwa yabona but sifike kakhulu imisebenzi yezandla nani yabona masingaqiniseka nje into zethu sigcine zibonakala ema-movie amakhulu njengaye lo mkhulu lo mlungu lona senze ubungani phuphe lethu ke nomngani wami nanyazi into eyi-1 i-flight esipanthuleni noma semapanthula emothi amapanthula impilo yethu itshintshwa i-flight so mina nontwana leyo flight isayithandazela nabafethu abantu ukuthi siyithole sibuye sibe grand amavayindali kani bafethu ukuvela ngento ezimbi nesimoshela lento because ngalaba bengena-social media bathola isipanthula phethe amatosi nini yabona akekho umuntu ozoba interested ukuthi angene kuleyo dasifileni samapanthula ebazweni noma ipanthula ngona uyibheke into uma uyiposta njengakukasilivukile yabo kasilivukile ufuna siyifollowe nabanye abantu bayifollowe but kusasa umjita manje zikasilivukile sepost umaphilisi uphethe itozi ikasilwile lapha lisavuka so asibhekeni mangabe selokishini bafethu into esizipostayo ngaqala amabhizi post unekrystal izokhaya muphi umqondo ungami la kusasa ukuthi ufuna ukubona uyojive ipart maybe kwakhe but ungazi ukuthi mayibona nesathoma uphethe igoli akasange ukuthi wena bufuna yini ama-crayons or inini yabona pansula ngapho uphethe umeza so masamapansula into esizipostayo asamele ukuposta into ezigrand sibheke into esibabutshwala kanje mina ngiyabusihla bafethu ngoba ngiyipansula ayinovel ukuthi omunye umuntu uzocanga usupport abone ngathi vele into imali yethu bayiphuza utshwala so lana ngakho ukuthi abantu yini ngakho amapansula utshwala amakoni nini abo-fuck mashuthe ethombeni asameni ukuthi imali yabona ezinye sizenze but ozoziphosta uzama ukuthi mani ungayenzi yabona kumele ifike cause sizobhekwa umuntu ongatshintshi impilo yakho kusasa yabo kasilivukile nalo bafethu liyasifuza but uchita kusasa ngeke simthole seke sibambise ibhabu orinana sekuloko sishamazoli yabona uramahabi akube kasilivukile kube so into esizipostayo bafethu esipanthuleni ngicela sizibheke uyabona ungake sizoyizo post into nayo ezokwenzela ikusasa eligrand kusasa Jovicho and mfethu yazi lo muntu ekhulumayo mfethu lento ekhuluma iso profound i-universal bafethu I want to give people knowledge i-universal bafethu it does not only sign musicians i-universal signs talent i-universal came la e-South Africa 1997 and Universal was formed 1920 the reason ukuthi Universal ibe formed it was because Universal had to be a bridge yokuthi local artists local dancers local musicians local designers to feature abantu ababuye emazweni that's why uthola uKwesta ashaya ingoma no Rick Ross no Wale uthola MT ashaya ingoma no banubhena Boru David uthole uNSTC ashaya Juice Back remix uthole uChoma Josie I State those things bafethu we know we need to clap hands but then loyo umsebenzi we-Universal if you are a dancer a skit maker or you have talent approach i-Universal izokusiza they are not looking for musicians they are looking for talent next time sizobona nina nigcoke impahla zase-Italy ejavi ispansula umsebenzi we-Universal loyo so abantu bafethu kumele ba-understand ama-manager kumele ba-understand the-industry not just the industry of music the whole entire industry yabo igame engenipha yona bafethu approach i-Universal
ngezwa bafethu nani ngaya ningabonisa amanamba wenu nibabuze isitayela senu baligaya lo meter leyo nisha nama campaign uyumsebenzi we-universal uyangithola igame lo ninga igame each and every episode so wena mkhosi wami ufuna isipantula sekufikise and ufuna ipantula isiboneni njengoba sekayishilo unga-add kule nto ayishilo then we wrap up the show. Lento engasho ukuthi i-dance bafethu bese iphushe phambili and singayenzi be-criminal and ngicela ukuthi like wonke umuntu anetalente aziveze ukuthi yena uphethile uyangithola so ngicela ukuthi bafethu ngithi sifocus kwindaweni eyi-1 ukuthi sibe right sizwane sekele indawo ukuthi manje bathi amapansula yenzani thina singamapantula criminal what so ngicela ukuthi sihlangane ngendlela egrand senze into yodwa e-right ezokwazi ukuthi sikhona ukuphuma ngaphandle nabeluma ngaphandle bakhona ukusisapota nathi sisapotane bafethu into engayisho and-ke mina ngu-MJ igama ngitholakala AKY la ngiphuma khona abasho Ma-social media platforms TikTok MJ Performance yonke indawo kunjani Elikwazi-ke mina vele angumaphilisi smooth criminal angitholanga ukuthi ngisigebengu ligama smooth criminal ukuthi bengigothomela le video kaMichael Jackson you've been hit by bengithanda ukuyibukela bengithanda ukuyibukela mina kakhulu-ke ama-details wamabhayi zowathola ku-K1 Creative awuthethe esiphutshelayo yabo ngengigaye wonke but ku-Facebook ngumaphilisi smooth criminal ufollow iKasilivukile uzokwazi ukuthi nathi into zethu ziphambili follow K1 Creative awuthame ngiphutsha nayo uFacebook ke yimi umaphilisi smooth criminal asiphutsheni sephambili ungakhohlwa ngithe ngicela sibulale le timu abantu bazothi soba right ekazi. Thank you bafethu mina bafethu nalazi igama kahle khontarena mula aka Mr. Soweto Kafele Motsiba aka Mr. Cool himself intwana semakhonji la khuluma tsotsi la kujiya khona ipoti bafethu. This is the realest podcast ever. If you wanna hear stories zasekazi nazi stories zasekazi bafethu sitholakala la not on second hand or third hand. Mina ngiletha abantu balezo istory lezo bazosikhuluma mpondo bok 99. So if you wanna hear Kasi stories just subscribe on iKasilivukile and thanks for watching from the first second till the last second. You are still with us bafethu mangithi Soweto sithi sikethu ne bafethu aziyeke Soweto sikethu dako Kasilivukile nani ke ngithanda ukuleya bafethu bafethu man. Thank you bafethu.